annab mulle jõudu, kiirust, vastupidavust ning aitab õppida enda aega planeerima. Maadlus annab mulle uusi tutvusi, kogemusi, kiirust ja vastupidavust. Ja mulle meeldib maadelda, kuna see arendab kõiki mu lihasgruppe ja teeb mind üleüldse tugevamaks. Man patinka ši stovykla, todėl nes čia yra daug puikių partnerių, labai geri treneriai, padeda viskuo, ko gali. Čia galima išmokti daug naujų dalykų ir kadangi lankau visai neseniai, išmokstu tikrai daug ko naujo. Mä tykkään tästä leiristä, koska täällä saa todella paljon erilaisia vastustajia eri maista ja saa hyvää reeniä. Ja mä tykkään painista, koska siinä saa haastaa itsensä toden teolla ja mä oon Taru Vainionpää. Ну, мне нравится этот сбор, потому что здесь очень много разных видов борьбы, когда приезжают разные страны и разные девочки. Тренера показывают те приемы, которые мы могли раньше не видеть. Хорошая нагрузка, подготовка к соревнованиям. Девочки разных возрастов. Это посмотреть, прочувствовать, как они борются.